Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang aku di kebun kelapa sawit. Sekarang lagi panen. Di sini kalau di Aceh kelapa sawit 1 kilo 2.950 perak 1 kilo. Sekarang lagi panen nih di kebun kelapa sawit. Udah panen nih. Tuh kelapa sawitnya. Lagi panen hari ini. Udah besok. Tuh orang panen tuh. Si Badut namanya, tukang panen kelapa sawit. Ini dia Badut, tukang panen kelapa sawit. Tuh tukang panen kelapa sawit Badut. Ini buah kelapa sawit sekarang.